الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري رحمه الله کے شرح السنة می فتن میدو بدال من ہمیں جیفا امام کے بسکڑوں کے تیرے گا ونی قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ميكو دينك وارد وفاوا أثرتوك مچا شكو فدومك بسبونه اتشيكيا هدوما ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اخبار تا انکار کو قبول کرمون اینا دیکھولو قبول کرما اینا دیکھولو ہدا کمگا وانوا اینا کے اسلام کما میں تو تہمت قراشے فإنه رجل رديء القول والمذهب یعنی اینا یکی اینا کے اے مذہبا ادی اینگے اے رویکی ورا بالیکشیوگنوا دیرورگ نکمتی بہکے ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ادی اکلے گفانوگے اصحاب دیکلنا طعن کرمن نو میتا طعن کرم کے معنی کی بسبونے ابے کلنا مدو شکو فدا ابے کلنا مدو نکمتی کرمگے بستبنے ہدوں لأننا إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. يعني ابے کلنا شادی رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طعن کرمے دربس بنے ادی اچھی کیا ہدومے ندینو کا جاگا نتی ای اہرمنا اللہ سبحانہ وتعالی معرفہ کو دسوما ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ادی اہرمنا قرآن کا وائچنگ انگوما ادی ہیوکما نبے کنتتن اہرمنا انگوما ادی دنیا آخرہ وکی قرآن انگے انگوم ویس گولیفاونی اے اثرتو کے مچا ادی قرآن سنتا بینن جیفاوا منبر ما بڑوگم وے سنئی ایک ذاتو کا قرآن بینن جیفاوا منبر ور ما بڑوس می ورا مهم ورا فم واگتا کے متاگا می بیان کو دے بنی می بستا کہ کیرت قرآن انکار کرا میہننا ہوری رد کے گتوگا امام متاگا بیان کرا وافاوا بسول تکے ناف کراتی سنتاں انکار کرا میہننا ہوری رد گتوگا ای میدو می زمانو گاوے سبتی بھی قرآنیون نے کیے فکر گے بھائی ای تمام میں قبول قرآنی ہمیں کنی قرآن گا ہوری بستکے سنتو گا ہوری کنگم کی کومہیں قبول کرنجے جسے نونے قرآن ای کشن سلامے ویگم و اللہ کے بسولا کی ہمیں کنی قرآن قبول کردمون فدے نہیں سنت کی ما فہم بایکو امیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسفلتا امیلیں ایک کو جماع کو کن لیفوا بستے کے ہم میں ایگا کنگ ہوروں گے کشی گم وے ایویس انسانوں نے ہمیں امیون لیا وہاں تکا ہرمنگ وہاں تکا کو باہے تفاتے ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلیفانو کے زمانو گا وانی اکلیفانو کے بسفلتا نو تا سننے لیونگ مناکو ربوافے مفتا ورک گنا شبہتا شکتا می دینو کے تیرے ودگیں ایسے بوری قرآن کنye قبول کریں قرآن کو وجہ تمام میں قبول قرآن میں قرآن کا نیتوا کے جے قبول نکرے بینے ایکما کو الون میں اے دے کلمے کے مچنگ ایمان وگے متبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی دے کلمے کے تیرے وس لازم وگم وے اللہ سبحانہ وتعالی کی حق وگن
alukam veve ilahu kaman alon men iguraru wa hindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ekalange alade rasula kam iguraru wa alugon menna Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko denagane veni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul kamagen fonuwa adi ekalege fa alon menna me genesta bihidatu ke tere mi bauge ituru sharaya ke diumga kuring alon badalan mitaga al imam al barbahari rahimahullah midalon iza sami'ta rajul yata'anu ala al athar dinuga wa asarutaka ena derabas buna kamuga wanama nuata e qabul kurumun ekibave shakku fadda kamuga waname kiya mi basulu mi fattone adi den efa vidaloni wa yunkiru shay'an min akhbari rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge akhbaruta inkar kura kamuga waname bitaga al athara al akhbar nida kalimaya ki mustalahul hadith nuata hadith ilmu ge terega khas wegen wa de kalima mi de kalima ge maane balaruga futtama kamaka al khabar alon men danna mo dive boga khabaren libijje buni mama buna managa ei an naba nuata khabar e dive bawsmi buna kamaka gule maalumat libe libun ege jamu mi akhbaraki khabar take mi kiyani hadith ilmuga akhbaraki bay bekadun dekelava gotuga ei hama hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulutaka amal fulutaka hengota bunanama hadith a em maane ga akhbar no ta khabar mi benu kurane ege anem maane ki al hadith ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabar ma jaa an ghayrihi hadith fulaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariun asa basfulutan e hadith alone min andi fan bane خبر کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوا اہم بیکلوں گاریوں واردو کے ناسوا بس فلتا اہم گوتا کا بناناما الخبر اعم من الحدیث خبرتا دینوں کے معلومات تا عام وگم میں ایک طرح واقعی معلومات تا کا حدیث ہے مکینے ایکو تم علم رنگ خبرا الحدیث تفات قرآن انہیں بلارو کا حدیث کی سربو کا komme waake ka waaka dakka dekkuma bune bay ekam hadith ilmuga ulumul hadith ga al hadith mikene waki bekalege basfulutaka alon men dive boga wahi mikene waki farategge basfulutaka Allah subhanahu wa taala ge basfulutaka dive mikene wahi ekamoke basfuluta ivumuge zariyan ei wahi kurevumaki ilham kurevumaki nuata huafem fuluga engewumaki evis wahi ke bavetta emi mami waki waki kalimata ke e kalima ge khas maanata ke kude ge magoto alanu kurin denne fadan al khabar mitaga miannani ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fuluge maanaga hamegota mi eya ekuga bangemeri mita tafat mun koroni al hadith ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulta ke wal khabar ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge basfulutan ehem bebe kadu riwa kurwafa basfulutake hame gotam me al athar ge maane ki baqiyatu shay echge baaki huri bata kantata alona mikene athar kurawa ka mulin ya tafatu maane ga al athar mennani darul athar dive bawum bunima buna maane ga ei kaaba fange tereng emihun gengulun takecha emihun beenun kuri ಸಾಮಾನು ತಕಾಯಂಗೋ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಅಸರುತ ಎಮಾನಾಗ ಬಕಿಯತು ಶೈ ದೂಕೊಫವ ಕಂತತ್ತಕ ಅನ್ನೋ ತೆಚ್ಚಿತಕೆ ಎಗೊತುಂ ಬದಾರುಗ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಮುಗ ಮಿತಾಗ ಅಲ್ ಆಸಾರೆ ಮಿಬುಣವೆನಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಲು ದೆಕಲವಾಗತುಗ ಅಲ್ ಹದೀಸ ಅಣಬ ಬೇಕಲು ದೆಕಲವಾಗತುಗ ಐ ಮಾ ಉದೀಫ ಇಲಾ الصحابة والتابعين من الأقوال والأفعال أي الآثار بنفنما tabi'i bekadu sahabi bekadunna tabi'i bekadunna nisbeva basfulutaka adi ebe bekadunga amal fuluta min danne mege misale gutum badamenga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulu kurevi goin ummata unganna devvamun uthman radiyallahu anhu vidalwani fengeche gennawash efo e fengetin wudu kurevuma faw gadam vidalwani
nifadan kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kurawani ko timan kalege fanu de goda gatim ehmima Uthman radiyallahu anhu dakkawadabi amal fulutaka hadith ilmu gamikeni athare ekalefan ummatan mi bayan kodani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kuravi amali goto ehmima mitaga imam al barbahari rahimahullah mi ishara kurava deenuge atharutaka deenuge khabarutaka inkaruko eya taanuko nuwata eya badu basmune dera basmune ega shakku fadna masakka kura mihage islam kama meduga tuhumat kura shei deen ege macha binawe fawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hidayata nula midin furiyama nuwan timanna kirit quran qabul kurame ayye emme sahhabagem wa fotaki ekam hadis fuluta timanne qabul nukurave buna hinduga kirit quran ki sahha echekkan alon menne gudi kinetto quran gawa basfuluta sahha magun alugan menna hame ngai kihinetto mi suwal ta kalonon ama de jawabaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mache bawa lebunu basfuluta ekalege fanuge arihuga vi ashabe kalunge teren katibul wahin wahi liwwa be kalun lavwa liwwa adi ebe kalunge teren hitu das koravi eta be kalun natibbevi ebe kalunge hippuluga quran rakka kuravwa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauga abu bakr radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu uthman radiyallahu anhu adi ali radiyallahu anhu mihumma be kalunge khilafatu ke zamanuga quran effotaka jamaa kuravi adi quran en harufaka e bahaka quraish wannage e bahum baabale unugota e khatimege gotuga geneseva ege kurin han harufaka arabin wahaka dakka he qiraataka quran baabale gembe nemma mi huriya khidmattaka dina kodeva wani ashabe kalu ebebe kalunge zariya in alon menna me dingai ebebe kalunge amanateri kama tedweri kamuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalun masakkata ikhtiyar ku rabba fawa emme ma jilu ke be kalun ebe kalun naki emme ma ebe kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam be gotun hadis ku rabba fawa bas mi vidalo fa basule nuata geneste wa malumat ka inkar kurmaki dinu ge aslan inkar ko dinu ge kankama meduga mistaunge hituga shakku fadda masekura shaytana kununi qur'ane kamennu hemima wara boda mi zamanuga alon menna mi annani timanna quran qabul quran alon menna enguni kinetto asabe kalunge tedweri kama amanetteri kamuge sababu ebebe kalun quran hiddas kurava yang amal kuravva e quran e jilun ane jila mutawatir gotuga emme sahabevegen wa gotuga foruko devva fawative hemima aharumen qabul qur'ane hamekane kirit quran going echeke buna miha ki boduwegen wa magufredu makum magufredi fawa mihe rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hon riwayegen ve ekalefan hadis qur'ane ala hal asa rajulun yablughu al hadith anni wa huwa muttakiun ala arikatihi fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah fama wajadna fi halalan istahlalnahu وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله می حدیث ولگا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث کرونی میہکو ایناگے صوفا گنوت سرم فیگا اریکا لنگلاگے نوے بس بنموندا زمانے نو استانے کما تمن کلیفانو بیروتی لبو میں اینا بنانے timanna menna kalemenna demeduga mete allah ge fote mi fotuga wa allah subhanahu wa taala halal kurwa kamenna ma halal kamege gotuga timam men qabul quran me mi fotuga allah subhanahu wa taala haram kurwa fa kamenna ma haram kamege gotuga haram balya gannan me wahage ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfuluta timam men bale nuganna me ehen nubuna kan ekamako allah subhanahu wa taala fotuga horechche je halal kameje halal gotuga balya ganna me rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis mi genna wafa kanta tatimam bala nuganna me buna fada ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko ravani ummata bayan ko dani innama harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ಕಮಾ ಹರ್ರಮಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ಹರಾಮ್ ಕುರವ ನಹಿ ಕುರವಿ ಕಮಕಿ ಐ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಂತತಂ ಹರಾಮ್ ಕುರವ ಫದಂ ಹಿಮೆನೆ ಕಂಕಮೆ ಎಮೆ ಮಿಸಾಲ ಕಬಲಮಂಗ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗೆ ನೋದೇವನಾತುಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ ಫನಿ ಬಂಗುರದ ಜುವಾಯ ನಸೀಬಲಂಗೆಂಗುಳ ಹಿಲತಕ ಗುರುಬಾಂಗೆಂಗುಳ ಎಮಿಹುಂ ಕೊಳಜಾವ್ರಿ ಹಿಲತಕ ಮಿಹುರಿಯಾತ ಕೆಚ್ಚಕಿ ಶೈತಾನಾಗೆ ಅಮಲ್ ತಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಹಾಡಿ ಮುಡುದಾರು ಕಂಕಮೆ ಮೀ ತಕೆಚ್ಚ ದುರ್ವೇಲಿ ಭಾಷೆ ಮೀ ಆಯತುಗ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗ ನೋದೇವನಾತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಅಂಗಣಿ ಬಂಗುರ ಹರಾಮ್ ಕುರ ವಿಜ್ಜಿಕಂ ಮುಳಿ ಕುರಾನ್ ಹೋದ ಬೆಲಿಯಸ್ ಮಸ್ತುವಾ ಹೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಾವತೆಗೆ ಚೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕನೆ ಕುರಾನ್ ಗೈಸೆ ಅಲ್ ಖಮ್ರು ನೋತ ಬಂಗುರದುಗೆ ವಾಹಕ ಆಸವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತ ಬಯಾನ್ ಕುರಾನಿ ಕುಲ್ಲು ಮುಸ್ಕಿರಿನ್ ಖಮ್ರುನ್ ವ ಕುಲ್ಲು ಖಮ್ರಿನ್ ಹರಾಮುನ್ ಮಸ್ತುವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಏಯ್ ಬಂಗುರದಕ್ಕೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂಗುರದಕ್ಕೆ ಹರಾಮ್ ಎಚ್ಚಕೆ ಅದಿ ಬಯಂಗ್ ಸ್ವಹ ಹದೀಸ್ ಉಳ್ತೋಗವನಿ ಮೀಗ ಬುದ್ಧಿ ಫಿಲುವಾಲ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಹರಾಮ್ ಬೆಗೆಂಬ ಎಚ್ಚಕೆ ಮೀಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಫಿಲಾಗೆಂದ ಮಸ್ತುವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗೆ ನುವದೇವನ ಆಯತುಗ ಬಂಗುರ ಹರಾಮ್ ಕುರ ವಿಫದಂಗೆ ಹುಕುಂ ಹಿಂಗಾಣೆ ಕಂಕ ಎಮಿಮ ತಿಮಾಮೆ ಬೇಣುವ ಕಂಕಮ ಉಜುರು ಹೋದುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ನುವತ ತಿಮಾ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗ ಹಿತುಹುರಿ ಗೊತಕಂ ಉಳುಮಟ್ಟಕ ಉಜುರಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಕುರ್ವಾನ್ ಗತಿ ಕಂಕಂ ಎಂಡತೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ತಿಕಂಕಂ ಗಬೂಲ್ ನುಕುರಾಮೆ ಬುಣುಮಕಿ ಏಯ್ ಅಳನು ಕುರಿಂಗ್ ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ಫದಂಗ್ ಏಯ್ ಬೊಡುವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರದುಮೆ ನೀ ಶೈತಾನ ವಿಸ್ನದಿನುಮೆ ಎಫದ ಬೈ ವಿಸ್ನದಿನುಮುಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಬೋರಿ ಕುರ್ವಾನ್ಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕಂಕಮ ಇಶಾರೆ ಕುರವ ನುವಾಕಮ ಬುಣ ಎಮಿಯೊಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಯಂಗ್ ಹೋದಾಗೆಂಫ ಬೈ ಮುಜ್ಜಾತ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬೈ ಮುಜ್ಜಾತ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆವ್ವಣ ಮುಜ್ಜಾತ ಕಿ ಕುರ್ಆನ್ ಏಕ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಎಂಗೆ ವಡ ನುಗಣ್ಣವ ಮುಜ್ಜಾಂಗ್ ಹುರಿಕಮ ಬುಣೆ ನಿಜಮಾನು ಗಾವೆಸೆ ಬತಿಬಿ ನಬೀಕಮ ದಾವಾ ಕುರಾಮಿಹು ಶೈತಾನ ಬೇಕು ಮಗುಫುರದ್ ದಾಫಿನ ವಾಣಿ ಮಿಹಾ ಕಬರ್ ಎ ಕುರ್ಆನ್ ಗೋ ಎಂಗೆಚ್ಚ ನೆಂಗೆ ಬೇಕು ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದಕ್ಕ ವಿಯಾನುದ ಬಸ್ತಕಂ ಹೆಲ್ಲಂ ವೆಜ್ಜ ನಮ ದೀನುಂ ಬೇರುವೆಗೆನ್ ದಾನಕಂ ಮಿಕಂಕಮ ಎಂಗೆಗೆಂದನಿ ಅದೇ ಅಳನು ಮಿತಾಗ ತಿಬೆಬುಳುನ ದನ್ನವಾಲ್ದೇನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮೀದೆ ಕಲಿಮೆಯಂಗ್ ಇಮಾಮುಮ್ಗೆ ಶರುತ್ತ ಏನಿ ಮಿತಾಗ ಅಲ್ ಇಮಾಮುಲ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಇಶಾರೆ ಕುರವಣಿ ahlu sunnati wal jamaati ge aqida ge tere ngalon men gabul kuranje wara muhimmu asasaka ei ahlu sunnati wal jamaati ge ahlu warin qabul kura deenu ge asas taw ge tere ga himenani qur'ana sunnata ijma' migen evvese chaka khilafu maki ei deenu ge asasa aslu taka khilafun kamuga ebe kalun dekilavati miwaha kami gota mi fetto ga bayan kurwami gane ade tawhiduge kalima alon men yang imam wa kamuga wanama furiyama kuranje hasharutan ilverin qur'ana sunnat ga aliga wani bayan kurwafa furtama sharuta ki al ilmu libigamun al munafi lil jahul nuata jahilu kan nafi kura ilmu libigamun dewana kama ki al yaqin kurum al munafi lil shak evve shakku kurumennati ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಗೆನ್ನೆಸ್ತವಿ ಕಂಕಮ ದೀನುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕಾಮೆದು ಶಕ್ಕು ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ಯಗೀನ್ ಕುರುಂ ಅಲ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ ಮುನಾಫಿ ಲಿಶಿರ್ಕ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಕಮಾಯಕ್ಕೋ ಮಿದನ್ನವ ಕಂತತ್ತ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ ದೆಮಿತಿಬುಂ ದೀನುಗೆ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಗ್ಗಾಸ್ ದೆಮಿತಿಬುಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಕಮಕಿ ಶಿರುಕುಂ ತಿಮಾ ಬರಿಯಾ ಕೂರಾ ಕಂತ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ವೆವೇನಿ ಹಕೀಕತ್ಗು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teri nuwami haku enaga amilla nafsaveste dueri nuwam demeti as-sidqu al-munafi lil-kadhib e basta tedukurum ei dogukurumun tima ekkiba kurwani vi tedukurumakum mima Abu Bakr radiyallahu anhu an as-siddiq ge nan devuni ei e zamanuga buddhi qabul qur'ane kamen nun mihaku Makkah in Palestina ರೇಗಣುಗೆ ಒಗುತುಕೊಳಗ್ಗ ಗೊಸ್ಸ ಎಂಬುರಿ ಅವು ಅದಿ ಕೊಬಾತೋ ಉಡುತಾಕುಗೆ ಮಲಕೂತಿಯ ಆಲಮದ್ದಿಯು ಮಿಯದು
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ತರಗ್ಗಿಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಬೂಲ್ ಕುರಂಗೆ ಬಾ ಮಾಲೆಗ ಹುರೆಫ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಅವಟರಿ ಶ್ರೀಲಂಕೆ ಗೊಸನೋತ ಎವ್ವರ ದುರಗೋಸ ಸಮ ಎದು ಎಂಬುರಿ ಆದ ವಿಧಾನಕ ಮಿಯದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರೆಫ ಗೊಸ ಸಮ ಎದು ಎಂಬುರಿ ಆದ ವಿಧಾನ ಏಕಂ ಗೆ ತರಕ್ಕಿ ಮೀಗೆ ಸಾದಸ್ಯಗಾರು ಕುರಿ ನೆಂಗಿಂದು ಗಾವೆಸ್ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಎಕುವರಿಯಾ ಮಿಯದು ದಕ್ಕಾವ ಕಲೆ ಫಾನಸ್ ಕಬೂಲ್ನು ಕುರವ್ವಾನೆ ಎಫದಾಂಗ್ ಬುಣೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ರಾಜುಗೆ ಹಾದಿಸಾ ಕಿಯಾದೆ ವಿಹಿಂದುಗ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವನೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎಫದಾಂಗೆ ಬ ವಿದಾಳು ಹೇಗೆ එහෙන් විදාළුවා නම ඉතෙදක නෙන් ඉතුරු එව්වස්වාදේ ඒකදේ වණු තිමන් කලවණ මේ වඩාන්නේ උඩක් ගොස්ස එඹුරි වඩාන්නේ මේ බුනි කමුගා වෙනස් ඒිතෙදක එවරත් තෙදුකොග්ගෙන් මෙනුවි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මේ කලිම ඊමාන් නුවෙන් දුවාලකු මීහකු දක්කා කමකන් අලෝන් මෙන් හෙල්ලෙන් වෙජ්ජනම එබ්බේකස් කුර්ආනන් එකඤ්ඤ තිමන් මෙන් ඊමාන් වානි අනෙබ්බේකු ආස කුර්ආන් ගම ඊමාන් කමග මිවෙනි බයකේ දිනුක කොම්මෙන් ඔන්නන් ජෙහෙ බය නුනේ අනෙබ්බේකු ආස එනුම් බයක ගබූල් කුරම තිමන්නේ වරන්දුකෝ ගබූල් කර හිසාමුන් දෙබෑ දු කොල්ලම් වි මේ මිහෙන් වානේ කංකමෙන්නු එහෙමීම අබූ ජහූලු එනවර උෆා කුරමුන්දිය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්ලාමිය රාජුගේ වාක බුද්ධි කබූල්නු කුරා වාක විමෙන් අබූ බකර් ගානස් කබූල්නු කරවන්න තිබ එක මෙහෙන නොම් වීකි ඊමාන් කමුගේ ඒ කලිම හිතුගේ අඩිය වණුමෆහුගා එකලෙවන් විදාලවන මේ තෙදේ ಅಬೂ ಬಕರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವನೆ ಎವ್ವರೆ ಮಾ ಕೂಡ ಹಿಂದು ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಉಡುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತ ಉಡುಗೆ ಖಬರ್ತಕಾಗೆ ವಡಂಫ ಎಂಬುರಿ ವಡಗಣ್ಣವ ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಎಹಮೆ ಜನಮ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಗೋಸ ಆದೇವನ ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂ ಆದಾಗೆ ದುಆಲಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಎತ ಫಹರಕು ಎಕ ಹಿಂಗಾಫಾನ ಕಮಸ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆ ಹಕೀಕತಗೆ ಇನ್ಸಾನು ನಂ ಎ ಜಮಾನುಗ ಎ ಕುಳದಾನಕಂ ಲಿಬಿಫಾ ನತಿಮ ಕಬೂಲ್ ನು ಕುರವನವಸ್ವೆಸ್ ඉන්සානුන්ගේ කුරියරුමා තරගියක මෙදු අලොන්මන ගබුල් කුරේවා කෙනි වාකේ මෙදු දිවසක ෆලස්තීන ගොසා මෙදු එම්බුරේ ආදිවිදන් එහෙම වීම الصدق المنافي للكذب دغ كرم نفي كرا ورد اي كلمه تذكرم المحبه المنافي للبغض اي كلمه غهدورن لوبي كرم اي رولي ارا گتمون اي كبا كرا ور ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನಂಗಳೋಣ ಮೆನ್ ಲೋಬಿ ಕುರಂಜೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನಂಗಳೋಣ ಮೆನ್ ಲೋಬಿ ಕುರಂಜೆ ಏಕ ಮಿಯದು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎಬತೆ ದೀನ್ ಕಂಕಮ ಮೆ ದುರುಳಿಯರ ಮಿಹು ನಿಕಂ ಬಲಮೆಂಗ ತುಂಬುಳಿಗೆ ಮಿಸಾಲ್ ತುಂಬುಳಿ ದಿಕೋ ಫೋರೆಜ್ಜನ ಮೈ ವರ ನಾತ ಹುಸೀಬ್ ಹಾಡಿ ಮುಡುದಾರು ವರಂ ಹಾಡಿಕೊಂ ಹುರಿ ತುಂಬುಳಿ ಮುಣಂತಿ ರೀತಿ ಕೊಲ್ದ ಬದಾಶ್ ಏಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಆದಾಗ ಬರು ಅದೇ ಬಹಟ್ಟ ಹೊಣ್ಣತಿ ಒಂದೋಗುವಸ್ವ ಏಕಂ ಕುರ್ಆನ್ಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಮ್ಮತ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ವಾಗ ಅಂಗವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಯಬಾಮಿನ್ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೋವೆಗೆ ನಮೂನಾಯ್ ಮಿಯದು ಅಳೋನು ಮಿವಾಗ ಮಿಯದು ದಕ್ಕ ಮುಂದಾ ಹಿಂದು ಮಿ ದೇಹ ಸೋಳವನಹರು ಮಿಯದು ಜುವಾನುನ್ನ ಮುಳಿಂಗ್ ಆವತ್ತರೆಗ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತಾರಫ್ ವಿಜ್ ದೀಂಗ್ ಅಬೂಲ್ ಕುರಾಮಿಯ ನುಕುರಾಮಿಯ ಸ್ತುಮುಳಿ ದಿಕುರುಂಗೆ ಮಿಯದು ವೆಜ್ ಸ್ಟೈಲಕ ಏನೇಮಕ ಹಡಿಯನ್ನುವೆ ಮೇದು ಫಿಲುಮು ಕುಳೆ ಮೀಹಾಯ ಅದಿ ಎಣುಂ ವೆಸ್ ದೀನುಗ ಹರಾಂ ಕುರವ್ವಾಫುರಿ ಕಂಕಮಂ ಹರಾಗಣ್ಣ ಮೀಹಾಯ ಎಮ್ಮೆಂಡ ವೆಸ್ ಮಾ ರೀತಿ ಕಮವೆಜೆ ತುಂಬುಳಿ ಬೇಟ್ಟುಂ ಐ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ಆದಕಾದ ಫೆತುರೆ ಮುಂದಾತಿವೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಯಾರ ಹಡಿ ಕಮಕ ವೆಸ್ ನುವೆ ವಿಸಿ ವಿಹಾದ ವೆಸ್ ನೂರೆ ಫೆಣ್ಣುವರ ಹುಣ್ಣೆನ ವೆಸ್ ಎನ್ನುವೆ ಮೀ ಅಳೋನ್ ಮೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಬದಲ್ವಾಗೆ ಮಿಯದು ಅಳೋನು ಮಿವಾಕ ದಕ್ಕ ಮುಂದಾರು ಮೀ ಅಳೋನು ಮೆಂಗೆ ಮಿಮಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಗೀಗತಕಿ එහෙමීම අල් මහබ්බතු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් බි කලිමේ ලෝබි නුකුරායින්ද කොළොන් මෙන්ගේ ඊමාන් කන් සහනුවාන දෙංගොති අල් කබූල් අල් මුනාෆි ලිරද්ද් කබූල් කුරුම් රද්දු කුරුම් නැති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ කලිමේ බෙහෙගොතු උංගන්නා දෙ බිහුරියා කමලොන් මෙන් කබූල් කුරුම් ජේබ අදල් ඉමාම් ඉබ්න් බාස් රහිමහුල්ලාහ් විදාලෝනි අල් කුෆ්ර් බිමා යුබද් මින් දූනිල්ලාහි ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿಯವ ಅಳಕಂ ಕುರೆವೆನ್ ಗುರಿಯ ಕಮಕ ಕುಫುರ್ ವೆಗೆನ್ನೆ ಮಿ ಕಲಿಮೆನ್ ಈಮಾನ್ ವೆವೆನ್ ಮಿ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ಕಲಿಮೆಗೆ ಹಶರುತ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಬಾಜ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆನವಾಫ ಅವನ ಶರುತ್ ಲಾ ಮಿ ಕಿಯಾದಿನಿ ಹಮ ಮಿಯಾ ಕೊ ತೆಂಗಳೊನ್ ದನ್ನವಾಲಾನಿ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮಿ ಕಲಿಮೆಗೆ ಇಲ್ಮೆರಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವ ಶರುತ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಮಿ ಕಲಿಮೆನ್ ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನಂ ಈಮಾನ್ ವೆವೆನಿ ಎಕ್ಕಮಕಿ ತಾಅತುಹು ಫೀಮಾ ಅಮರ್ එකලේගේ ෆාණු අමුරු කුරවි කංකම කියමන් ගණගෙන්
تصديقه فيما أخبر أدي كليك فانا هرمنا خبر دفا فاوا كنكن تدكوجن اجتناب ما نهى عنه وزجر أدي كليك فانو نهي كرفي كنكمون ألون من يكباوجن وألا يعبد الله إلا بما شرع أدي كليك فانو أمة دكبي goy sharo kurevi gotam menuvi Allah subhanahu wa ta'ala alukan koggen ekalege faanu ummata dekkevi misala efaden alukan koggen menu alukan qabul wegen nuwe emi mami sharutta furiyama koggen nuniya mun furiyama muslima kalonu menuwe Allah subhanahu wa ta'ala kirit Quran ga wahi kurawani wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu الحشر سورة هفنا آية رسول صلى الله عليه وسلم تيابام يونغ ترى جنبي كومة تجا هفاتش أدي أكده كفانو نهي كربي كومة كما كنت تيابام يونغ إكبا بدروه لباش مي قرآن الله سبحانه وتعالى عنقوها بسفل أدي هم فدان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتدوري كما بيقول الله سبحانه وتعالى وحي كربني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يكالي فانكي هوا نفسا إفس باي فيدالو يكالي فانك عمل لدوم إفس باي فيدالو بيكالي نونة هوريا بس تكي بس يكالي فانك إفه وحي بس فلتكي ألون كورين إشارة كوري فدان الله سبحانه وتعالى وحي كوراني لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كباغا تبامي هنوا ربتي مثال ربتي نمونا إفه الله تعالى ميستكون أولمبيكون أنغوا دفا أدي أولمبيكوتوك إنساني نمونا كموغا كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنوه हमें यहाँ को मिता के मैं फाहू के इबारा को लगा तो का विदालो ने वान القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن قرآن سنة بيانو جيفا وارو ما بودे سنة قرآن بيانو جيفا وارو بودا එහෙන් ගොතක බුණානම දීනුගේ කන්තත්තවගේ තෙරෙන් හුරියා කමෙන් හෙන් අමලි රුකුන්ත බයාම් වෙෆවනි කීරිති කුර්ආන්ගේ ඒ අංගවාෆව කන්තත්තවගේ තෆ්සීල් ත බයාම් වෙෆවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුග ෆරදු ෆස්නමාදා ඒ නමාදුගේ රුකුන්තක ඒ නමාදුගේ ඉස්වවග කුරවේ සුන්නත්තක ඒ ෆවග රමදාන් මවගේ රෝදය zakata ege nisaba ege minvarutaka zakat demvi mudala ege baawattaka hajjuvuma hajjuge alukan ada kuramvi waguta hajjuge alukan ada kuramvi gota tantana mi huriha kame bayam wege mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga namada behegotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani sallu kama raaitumuni usalli තිමන් කලේගේ ෆානු නමාදු කුරාති තියබේ කලුන්න ෆෙන වඩානවා ගොයි බලාගෙන නමාදු කුරන් දස් කුර උංගනි වඩා ගන්න මාෂ මිසකුන්න නමාදු කුරාගෙන් උංගන්න දෙව මට්ටක මිම්බරුගේ මතීගා නමාදු කුරෙවි මිම්බරුගේ මතීගා හොන්නවාගෙන් හෂම් බන්නවා රුකූ කුරවා දැන් සජිදා කුරවා මේ ෆාතජේ වඩාගෙන සජිදා කුරවම් අමලි ගොතුන් අලුකන් උංගන්න දෙවනේ حجّا بهegotun hadis kurabani khudu anni manasikakum timan kalege faanuge arihun hajjuge alukan tattiya bekalun ungeni wada ganna washe tawaf qur'ane goy tawaf fattam vitan tawaf nimmam vi goy sa'i qur'ane ge safa marwa de medu hinganu goy arafatu ge bima go sutti wada gen arafat ki hajjuga e huruman emme muhim wegenwa rukun ada kurame muhim wegenwa rukun kama eduga mendurungo siro suma jehendem we surajjanama fudene kama mi uriya bay bayan ko done sunnatuga amali gotun kurawwafa ummata unganna devane mi ekanjannu enge to balama inga islam deenuge mi ma shariatuge emme muhim wegenwa bay ki adul insaf ge bab sharia qur'an goy हुकुम तका बेगुतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी खुदु अन्नी तिमं कलेगे फानुगे अरिहुं उंगेनी दस्कुराशे तिमं कलेगे फानुगे अरिहुं उंगेनी दस्कुराशे एफाउगा जिने कुरुमगे हद्दा बेगुतुन ए हद्दु बयान को देवनी कोम्मे अमले वेस ए इस्लाम दिनुगे फस रुकुन कमुगा व्यस वियफारी कमुगा व्यस कावेन्या वरी कमुगा व्यस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतु मेनु येगे तफसील ते गुमेनुए
එහෙම වීම අලොන් මෙන් ඒ සුන්නත් දූ කොෆා බයගේ හවා නෆ්සන් තබාවන් වෙජනම එවර බොඩු මගුෆරදු මෙන්නේ ඒ විස්නුමකී ෂයිතානේ විස්නුමෙක්කන් හම යගින් එහෙම වීම දීනුගේ හුකුම් තවතරෙන් එල්වරින් බයන් කොද්දේ කංකමකී ඒති සුන්නතකේ කියා දූ කොල්ලුමකී ඒ වර දෙරවරුගේ නුබෑ විස්නුමේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මෙන් හෆ්තාගා වෙස් අමා මී ෆොතුගේ එහෙම ෆිලාවලකගෙන් බද්දල් කොල්ලුමගේ උම්මීදුගා වකි වේලානම් سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته